Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga karibu mana surah-surahku. Perkenalkan ya Adinda Pratiwi. Elok pitamanaki resep PTB. Ya naritu tempat engka maneni ribalu. Engka ni minuma, engka ni coto, konro, panah ribalu. Engka ni minuma, engka ni coto, konro, tinobale, baso silong camilan. Ya naritu riasa tela-tela, pisang nugget, dan megamu palena. Tak pada engka maneki romai lok coba-cobai. Ya itu riasa di PTB. Terima kasih Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.